ngase phongkiba tongan tongan ba manipuri si phongsing amasung thokiba thawdo wathoksing dagi maroibi i pausing myamna thamjagi ahanbada hoyelan paudagi lakhusaraga Chusampur ambulance taret yauna gari mapan na lakpa Nongmei paiba Kuki mart forum Kangvai tamna sangslangnaba honarakre ngarang numiyung mamamangda Imphal West district ngamkhai tainari ba Kangpupi district ki manungchanba khonsa kulamasum el Munlai junction ki marakta leiba chinglambi amada sakhangdaba singni ambush taroktuna Kuki militants amaga taruk supa IRB ki personal amaga hatkiba thagdoki matungda ngasi ayuk Ccpur romdagi tongan ba ambulance taret amasum atopa gari ani yauna puna gari mapanda lakhiba Nongmei paiba Kuki mart foromna Kangvai area da nampura sangslangnaba hotnarakibadagi asabu wathu ama thoknamgadore Thawdosigi matangda pausisna phangwa pawgi matungina ambulance taret yauna puna gari mapan Ccpur romdagi Kuki khulai paiba miyoi sing pik thana tonglaga tidim lambi paringi turbung bangla tamna thawjilakibane hari Kuki khulai paiba sing adugi apunba masing maudrarum oigane hari adubu makoi loinamak masa masaga sanaba Nongmei sing pairakpagi masing di Kuki mart forum da moike atopa tara amadi masada Nongmei sing loinarakide hari Gari mapanda lakhiba Kuki sing aduna tidim lambi paringi turbung bangla manakta leiba mapandagi lakpa security force sing mobile check post MCP amatamna thawjilakhe hari adubu makoina mobile check post asi yaukshilakuna mafam adura mathau pangthoklamkhiba 13 suba kumon regiment amasum 10 suba border security force BSF ki officer singna lusingba personal singna makoibu thingduna thamkhe hari Army amasum BSF personal singna makoibu thingduna thamlaga kadaida karigidamak satkadoribano haina pohongpong satakhi maduda ayamana board taragani thogi Nongmei singna namna pairakhiba Kuki khulai paiba miyoi sing aduna makoi masana masabu makoigi khul singa aksharakhiba village volunteer singna haina saktak sakhi hari aduga makoina lakliba adu Kangvai mafam khrada khul ngaglakliba volunteer singi mot chinabane hanadagi khul ngaglakliba volunteer sing adu amuk thololaga makoigi mahutta lakliba makoina khul ngapgi thabak makhatana tahogadabani haina phongdorakhe hari wafam sing asi phongdorakpaga loinana makoi masana masabu Ccpur district ki village volunteers sing haiduna saktak saraba phawbada taraga taruk kumon regiment amasum 10 BSF ki officer amasum personal sing makoi bu Kangvai area romda changshin bagi ayaba pikite thagdo sing ase ayuk pung 13 minute yankhai rom tarak pada thokibane army amasum BSF personal sing makoi bu Kangvai area da lansinduna changshin bi yaroi haiduna ayaba pidabadigi maphamaduda khulai paiba sing adu minute 10 rom leramlaga Ccpur romda amu hana sakhi hari Panmayabadi ngarangi thagdo odur taruk suba IRB ge personal oiriba Henmilen Wi-Fi apokpa luntilan Wi-Fi mission bank laimakhong amasum khunko khuldagi thangmilun hangsing apokpa lunkhungam hangsing thagdok thokpamda laikidabane makuyani ge aroiba mathong mangam ngarangmak pangthokrabane adumena mu thagdo odu thokraba matungna Kuki militant singna kautruk yauna mitei khul sing tamna bom amsum Nongmei kapsilakki thagdok sing thokibane hanisu pausida makhatana supalakli atopa paumana Manipur gi wathoki matangna semkiba commission of inquiry numit nifuga mangani gi manungda complaint natrak allegation sing pisilakna bagi notice thokre me ahumdagi leptana tholokiba Manipur gi irang manungi thagdo ama file photo Me ahumdagi Manipur tholakiba tamthiraba kanglup masilgi irangi matangna thijanaba Ministry of Home Affairs MSA na June Mari English ngani kungohomdo thokiba order number SO2424E gi matungina Gazette of India extraordinary ama thoktuna Guwahati High Court ki hanagi Chief Justice Ajoy Lambabu na chairman oina khalaga Himanshu Shekhar Das IS retired amadi Aloka Prabhagar IPS retired pu members ngoina khallana lathokraba matuna commission of inquiry sida irang singa mari lenabu wapam complaint natraga allegation pisin ningba singna numit nifuga mangani ki manuna pisilakku yaragani haina garang commission of inquiry Manipur violence 2023 gi maikai digi public notice ama thokiba loinana Manipur lenga ki maikai digi su gazette notification ama thokre public notice asigi matungina commission asigi term of referencing oigadaba singna tuan proof singi miyoi singna atamna violence amasum riot sing thokibagi maram amasum sandura kibagi maram sing gang sing gadari aduga thokriba thagdok sing adu matawkran mathogan mano haibaga loinana thagdok sing aduga mari leina ba asum sing su thidokadori amaramda thagdok sing asi thawdang leiba authority natraga miyoi singa mathawda mapukning sangdabadagi natraga na ahoba sing leibadagi thokibra haibadu su thijin gadari
ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯊꯧꯑꯣꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯨꯜ 1972ꯒꯤ ꯔꯨꯜ 5 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ Bꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯄꯣꯁꯇ acknowledgement due natragana speed post ki khuthangna commission asigi address room number 13 first floor heritage building Major Yanchan National Stadium New Delhi 110001 pisla kadabana hadi loinana commission asida phongdokningbu wafam complaint natragana allegation sing adu A4 size paper gi mamai amakhaktada type taroga affidavit ki mawongda irang thokiba gazette notification asidagi parga numit nifugu mangani gi manungda yaholakadabana hadi bisilakpa punamaki warol sing copy manga pirakpaga loinana mathau tarabli document sing su khablakpa yagani haidin su pawsna makhatana phongdorakli atopa pawmana Myanmar lanmiga Arakan army gi marakta akan momongna khuthonakre Kumza English ngani ga kunga mathuida Myanmar lengak paisin kiba military junta junta gi mayukta laholup ohungi apunba Love Brotherhood Alliance na mamang thagi aroiba sarukta gi operation 1027 sathrakhiba gi manungsana ngasisu Myanmar lanmi ga Arakan army gi marakta akan momona khuthokna khre haidi nakalani gi marakta khuthokna khiba adu da Myanmar lanmi gi makedi gi aircraft amasung gunboat sing phawbu sejinaduna Myanmar gi Rakhine capital gi manakta leiba coastal town amabu lalawusingi makhuta takhidana bogonaki aduga Myanmar gi state capital setwega naknana lariba military base taki su rocket bombs sing kapkheri panmayabudi Arakan army na hokiba sagol sunumita poksto haina khangnariba mafamasi Myanmar lanmi gi khubam nungdagi munduna lawshilurabani aduga mafamasi da lairamba Myanmar lenga ki police amasung officials sing Arakan army da surrender torakrabani adumena numitumakta Myanmar lanmi na helicopter gunship amasung gunboat sing sizinaduna junta junta gi lanmi samana amuhana mafam sipu lalhaubu singi khutagi munduna laukibani thawdo sida yamdrabada misam tararo Myanmar gi lanmi gi khuta sikre haina su claim tawrakhibaga loinana Arakan army gi maikedi misam sing hatpagi damak laman khungani habi wafam su phongdok lekhrabani ngasi thokiba atopa thawdo amadana Myanmar National Democratic Alliance army gi maikedi Myanmar lenga ki makhata leiba lanmi gi leipam ahumde attack sataduna Kusukulai sing loinamak munkrari thawdo si awang thangba Sun State ki Kokang area gi awang thangba masum mayai thangba sarukta thokibani hari thawdo si da lalaubu singi maikedi gi drone ahumna Myanmar gi saniga maudra ka muthu suba Seni township ta leba military gi battalion amada su attack toki haiden su paw sta palakli atop paw mana ko sem gi post kun ngatre launaba gi pangthokiba recruitment gi result lapthoklabra dukan mai sakpada mapuk siri amanundana Manipur gi education sector fagat hanmada asabu thaudang larok ni state lenga ki secretariat education school gi makhada leiriba council of higher secondary education Manipur ko sem da khwaidi gi ngak pathaudo ama thokla hari pausin haibada ko sem gi mathau tabani haiba tuan post kunga mathoi longnabi gi advertisement ama number 1 to 92 HAC volume 5 hokiba March Nipan English ngani ga kunga mathui thoki adu atopa post taru ama launabigi advertisement ama April 2021 da advertisement number 1 56921 HAC 7025 ki makhada thoki hari puna post kun gater asigi posting launabigi damuk mari leinaba advertisement sing thoki baga loinana posting asigi recruitment gi thabak sing su pangthoki hari adu pangthokriba recruitment sing adu gi result sai ani hena laukthokna leiraklaba matung tha asigi taraga manga da deputation gi matam loiraduna masagi parent department da hankhragadaba council asigi secretary says Biren gi matam nom watlingai November taraga mari da Manipur lenga ki joint secretary education is na council asigi secretary da tuan advertisement ani sigi matung na thabak launabagi da recruitment pangthokiba post kungatere ki result sing laukthokpada lenga ki mekidi gi ayaba approval piri haibigi ayib sirul ama pirakhi haidi
थासिगी तरागा मरीद रिक्रूटमेंट अनिगी रिजल्ट लाथोकनबगी अयाबा लेंगाकी मैकेदिगी पिरखरबसु सैरक्सिदा थासिगी तरागा तरुकता काउंसिल असिगी जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना कोसेमगी सेक्रेटरी ओइरखिबा सीएस बिरेनगी सही मंगागी मतम नवंबर तरागा मंगा इंग्लिश ngani तरागा निपानगी नवंबर तरागा मंगा इंग्लिश ngani कुनगो हुमदोई लोइरबनिना माक थासिगी तरागा तरुकतगी अमुहना माक मसागी पेरेंट्स डिपार्टमेंट जॉइन तौरगने हाइना खंगलखि हाइदि मरमसना रिक्रूटमेंट अनिगी रिजल्ट लाथोकपा यारे हाइबगी अयाबा पिरखिबगा सेक्रेटरी ओइरखिबा मिय एसिगी मतम लोइरदुना अनौब सेक्रेटरी अमा लाखिबगी चैरक्सदा लेंगांना अप्रूवल पिख्रबसु रिक्रूटमेंट अनिमकी रिजल्ट दी ऑप्शनल ओइना लाथोकपा लेथ्रि हाइदि हिरामसिगी मतंगना पाउसिएशन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन मणिपुर की मसक नायबा मिय अमदा हंकिबदा माकी एसोसिएशन की मकेदिगी सु लेंगांना रिजल्ट लाथोकपगी अप्रूवल पिख्रबसु कोसेम की नोटिस बोर्ड रिक्रूटमेंट अनिमकी रिजल्ट थेतपदी थेंगनद्रे रखि अदुमैनामा रिक्रूटमेंट अनिसिदा मसक याखिबा अपॉइंटमेंट फंगलबनी हाइना सिंगनबा मिय खरदी मागी पोस्टिंगदा जॉइन तौनबगीदमा कोसेमदा थोमजिलकपा हौरे हाइरेना पाउसदा पलकली अमरमदना दुकान मई साकपदा मापुसिरे ngasi nungtil pung mangarum tarakpura thawal PS ki manungsan ma wangjing teksam laikai grocery dukan phama miyo enigi dukan wai salakpada dukan asigi mapu teksam sanahal sa yang khagi ni apok palai kidraba naran kanma ngamhodana maina sakpadi gi laikidre dukan asi mai salakpa ubadigi makpu kanana basang luba laikidraba sanahal gi loinabi binom sum laikai ani sigi teksam salungba sai ni phugumari apokpa kulasandrana maina pokpadigi sokla hedi थाउदोसिगी पाउना हाइबदा लैखिद्रब सनालगी दुकान पेट्रोल सियोली मांगना योननब थाव खाइना बहनरिंगि खंगौदना मै हौदना चलखिबने हाइदि थाउदोसिदा लैखिद्रब सनाल यावना सोक्लब मिय अनि लैकाइगी मियामना थबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुखथि दुमैनमा डॉक्टर सिंह सनाल सिरग पुरकले हाइरखिबग लोइना अशोक पानीदी अहन लैंग पिरब मतुंगना खुदोंग थिनgai ओइदबदिगी डिस्चार्ज तौख्रे हाइदि अतोबा पावमना गोवा नेशनल गेम्स द ब्रॉन्ज मेडल फंगलख्रबी नुपी सनरोय अमगी राइबक लिगामेंट तत्पा अमदी खु कांग कायबदगी सनागी मेडल फंगौखिद्रे संजेंगी मेडल खक लौरगा हलखी विद्या लक्ष्मी लयेंगनब सेल लैतबना मखाताना लयेंग हौद्री लैंगा अमदी मियामगी तेंगबांग मै हौरी गोवा न युम्बु ओइदुन हंदक पांगथोखिबा 39 सुब नेशनल गेम्स द पेनकक सिलाट मसनद सनागी मेडल अमा लौरक्तुना मणिपुर की मिंगसत पुरकनी हाइबगी थाजब पुदुना सखिबी विद्या लक्ष्मी लिगामेंट तत्पा अमदी खु कांग सरु मसेन अमा खाइबदगी सनागी मेडल फंगौखिद्रे संजेंगी मेडल खक लौरक्लगा निंगमदना हलखि काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की थोंगजु मे लेकाइथ लैबा एसआईस टिकेन अमसुम एसआईस इवेंगौबी अनिगी मसानुपी अहल ओइना कुमजा इंग्लिश अनिगा मरीगी फेब्रुवारी मंगादा ताइबंगदा खोंगदारखिबी समझे साब विद्या लक्ष्मी नाय गोवा की 39 सुब नेशनल गेम्स अदुदा अहान बोइना हनक हापखिबा पेनकक सिलाट मसनद मणिपुर की महुत सिंदुना सरक याखिबनी कंपल स्पोर्ट्स विलेज पनाजीद पांगथोकपा पेनकक सिलाट मसनद एहा क्वार्टर फाइनल मैच ता मध्य प्रदेश एमपी की सनरोय हेमंत सिंह सनखि अहम सुब राउंड लोइगदब सेकेंड 19 खक्त ngairaba matamna ehak mayuknaribi MP gi sanaroi aduna ehak ki khonggeta phamjilakpada ehak ki khongget ki khu kang masetna ma kaiba madi ligament taramki match aduda ehak na point 19 aduga MP gi sanaroi aduna point 10 mari phangduna ehak semi final sangakhi मा के असोकपा दुना मरम ओरगा डॉक्टर न सनाबा याररोय हैरकपगी मतुंग सेमी फाइनल सनाबा ngमदबदगी थमै काखि ngसिदि असोकपा दु मखाताना लयेंग ngमदबना मखाताना सनाबा ngमलोइद्रा खनबदा नतना पुंसि सुपिगी ओइना सोइनाय दुना लैखरगद्रा खना निंगमदबा फावरि हैना ममितगी मापि सिंतदुना फोंदोरखि विद्या लक्ष्मी नाय एहा के असिगुंबा सोकपकिया दिल्ली की शब्दजंग लैबा स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर लयेंगदुना ऑपरेशन तौबदगी फदुना मखाताना अमुक सनाबा ngमदुना मेडल लोकिबा सनरोय किया मसुलै मखोयगुमना एहाकसु मफमदुदा सलगा लयेंगदुना एहाकना मंगजरीबा नेशनल गेम्स खकनतना एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक नसिंगबा कंपटीशन किया दे सरग यादुना सनागी मेडल रक्तुना इरमद मणिपुर की मिंगसत पुरकपा ngमनबा होननदि मफम अदुदा लयेंगबा मसम ऑपरेशन तौबा हाइबिसु लुपा लाख 2 दगी 3 फावबा संगदबा ओइबना अहाकि अपोकपा मदि अपोकपिति लायरबा लौमी ओइबनिना मखातना लयेंगबा ngमगनि हाइबिगी थाजबा लैते मरम अदुना मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा लोइसंग मदि पुक्सेल सौरबा मणिपुर की मियाम न मियोइबिगी मिनुंगसि उतपिदुना अंगम तेंगबांग पिबिदुना अहाकि अशोकपासी
फनब लाइंग निंगली है विद्यालक्ष्मी पाउसी मखाता फोंदरक्ली पाउसी विद्यालक्ष्मी उनरूबगी समलप पाउदम मियामद पीजरबदा सामचे साबम विद्यालक्ष्मी हौजी DM साइंस BA मंगा सुब सेमिस्टर तमलिबने क्लास 10 फाव एलांग कैनिया हाई स्कूल एलांग खोंगपुकीद माई तमलखी क्लास 11 अमदी 12 ना मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल तक येल तमलखी अमदी महागना हौजिक फावदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता सरुक यादुना लमदम सिगी मिंगसत पुरक्तुना तोआन तोआन मेडल के लरुखिबसिंगदी सर काशिर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर पांथुकीब तरासुब सीनियर नेशनल पेनकक्स शिलाट चैंपियनशिप 2022 सनागी मेडल मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम सालसेते साउथ गवार पांथुकीब तरुकसुब पेनकाक शिलाट फेडरेशन कप 2022-23 सनागी मेडल मीनाताई थात्रे इंडोर स्टेडियम डिविजनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हिरावादी पंचावती नासिक महाराष्ट्र पांथुकीब 13 सीनियर नेशनल पेनकक शिलाट चैंपियनशिप 2023 कुनगमरीद सेंजंगी मेडल शेयर काश्मीर इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर काश्मीर पांथुपा तरुकसुबा एशियन पेनकक शिलाट चैंपियनशिप 2022 लुपागी मेडल लौरकी दुगा मिलाका मलेशिया पांथुकीब 13 सुबा वर्ल्ड पेनकक शिलाट चैंपियनशिप 2022 सरुक याख्रे दुबो मेडल लौब ngamkide माकी मखोंग सोखिबगी मतंगदा हंगबोंगी पाखोमदा विद्यालक्ष्मी नाय अक्टोबर 23 सनखिब क्वार्टर फाइनल सोकपदगी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अमदी मणिपुर की कोचना गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुखतखि हॉस्पिटल अदुर लयेंगबद तुआन तुआनबा डायग्नोस्टिक तौरबा मतुंगदा महाकी खोंगयेत की लिगामेंट तले अमसुम खोगी कांग मसेट खर कायरे ऑपरेशन तौबा मथौ तारे हैना कंफर्म तौखि अदुमपु असोकपा मफम अदु पोंखलगा लेरबदी ऑपरेशन तौबु यादी हाइबदगी निमित मंगानी हॉस्पिटल अदुन लेरमलगा मणिपुर थलखि मणिपुर सुमा की ओजा नवांगंगोम हामसुम इमुंग मनुंगना अखंग हई डॉक्टर सिंह तानरुरे अमदी MRE अमदी CT स्कैन सिंह मलौदुन येंगले ऑपरेशन अमा अथुबदा तौबु मथौ तारे रखि ओजा नवांग तानाबदा ओजाना हाना थेंगनरकपगी मतुंगिना दिल्ली की सब्दजंगदा लिबा स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर लेंगदुना ऑपरेशन तौरबदी सोयदन फाकने अयाकी अदुगुमना सोकप सनरुई कया माई पाकना मखाताना सनाबा ngamduna मेडल कया लौखिबसु लैरि हायना ताकपिरकपदिगी अदुरा सतुना लयेंगनंगली लेबक थीबदी यामलब सनफम संगदबना इमुंग मनुंगना पुथोकपदी ओइथोकलोइदौबना अवाबा मदि होइरि मखोइगी पेनकक शिलाट एसोसिएशन की ओजासिंगना मरि लेनब डिपार्टमेंट का पाउ फोंगदोक फाउजिनबुदी कन्ना तौबिदुना होटनाबिरि हाय अदुबो असोकपा सि डॉक्टरना हायरकपगी मतुंगिना ऑपरेशन तौदुना कुइना थमजिनबा यारो हायरकपगी मतुंगिना अथुबुदा लयेंगबा सनिंगली हायना ममितगी मापी ताना कप्तुना पाउतमलकली मरमसिना लमदमसिदा लैरिबा सनरोइसिंगबु योखटपिनिंगबा पुक्सेल चौरबा इरैसासिंग अमदि लैंगाकी मरि लेनबा अंगम अथौसिंगना अंगम मतिंग पांगबिदुना अथुबुदा लयेंगबा ngamnaba मतिंग पांगबियु हायना लैंगा अमदि मियांगी पुंगनि सुंगसिलकली अतोपा पावमदना फारग पुखिबा मसिल मना अहुंगी मनुंग अनि थादुरकली साखंगनबसिंग थासगी तरागा मापन अमसुंग ngaranggi लोनबा हिंगदा फादुन पुखिबा मोयरांग खुइरु वार्ड नंबर 10 दगी मसिल मना अहुम अंगोम इबोसोबो सैनिफु इनाउतोन सै कुंथ्रागा तरु अमदी सनबी एलाइस अमरजी सै कुंथ्रागा नथुगी मनुंगदा इबोसोबो अमदी इनाउतोन थादुरक रहरि अदोमिनामा इतोन तोन मनाउ नुपा सनबी एलाइस अमरजिती ngasi फावद थादोरक्तबदगी मोयरांग पुलिस ना थादोसिगी मताना केस म लकोलगा माकी खुंगुल लीबाउक रेडी मखासा थरक पोइने सनालेबा पाउक्सीरी के तोप मरुइबा पाउखरनमो तंखुलगी हुंसी सगई अहानबा मिफम बक्सी ग्राउंड पांथोखरे तंखुल फुरुप की हुंसी सगई मंगांग सलाइने हैना लाक्थोखरे तंखुल फुरुप हुंसी सगई अहानबा मिफम थासिगी कुंदा उरखुल डिस्ट्रिक्ट की हुंगपुंग विलेज तलैबा बक्सी ग्राउंड की इंडोर स्टेडियम पांथोखरे मिफम अदुरा पुवारी अहानबुन उरखुल डिस्ट्रिक्ट अमसुम सेनापति डिस्ट्रिक्ट की खोंगदैना सिंगबा मफम सिंगदा खुंदारिबा तंखुलगी हुंसी मंगांगी मियोइसिंग सुना तिंकी लोइना मिफम अदुना कुमना खनरबा तुंगदा हुंसी सगैसी मंगांग सलाइने हैना ऑफिस लोइना लाथोखि मिफम अदुना हुंसी सगैगी चेयरमैन QR बोनिफेस हुंसीना सगैसिगी पाफन येकपा अंगांग मसुगी फिराल सिंगतुना हौदोखि फिराल असि मैतैगी मंगांग निंगथौजा सगैना सिजनरिबा फिराल असि का समाने फिराल सिंगतपगी थौरम असि लोइरबा तुंगदा QR न्यूमेन हिंसीना तंखुलगी नाटकुएबा हॉखरागी थौरम पांथोखि थौरम असिदा वांगांग लदना हुंसी सगैगी चेयरमैन बोनिफेस ना हाय
Sagai asigi horakpam khangdokna bahawkiba sahi taragani palo masida scholar kyana yamna marik sumna amadi kupna thijinduna lakibani madura hungsi sagai asi khongde dagi horakibani haiba khangmangamle khongde hairiba sida masin mana uhum horaki ayamba ahladuna riso khonglei hum kawi anisuba duna hipam hum kawi loinana aton baduna maza maitei hum kawi haina khangmangamle thawra madura saruk yakiba ADC mingkhan pam Fexisna Tauramashida Puarida Ahan Bani Hanalakoki, Loinana, Tauramadu Saruk Yakiba, Kong the Union History Committee convener, there is reasons Wapam Kiamarum, Tamkiba Luina, Tauramadu, Maite singing Mapam the Ikai from the Boatki, Maite Amata Saruk Yaki, the Tauram, wherever to Maite Lol, Wapam Kiamarum Tamki, Tauramadu the Haumigi President Aron Ngalung Hungsi, Zingso, Maite Longi Shearman, Honpam Hungsi, Tankul Zimiksanki Hanagi President NZ. Sheteston Tangkul Naga Lungi Hanagi Speaker AS Yankau Susaryaki Taramadura Hungpungi Hungshi Sagagi Mui Katanatana Kongdai Biles Shakapung Biles Tailem Biles Ringui Biles Amasu Marau Biles to Kimi Kamarum Susaryaki Ningsing Buyabadi Hungsi as you hokibukumza English Singamagama Pangamaudraga Mari February Taraga Marida Matamadugi Chairman AS Wong Masugi Makara Sagayama when a Lakoki Benihanasu, Paushna Makatari Atopa Pomana, Mezoram the songs of Loriba Manipuri cookies in the center, Lupa Mapawa Pangbidri, Pangbu Yadri, official Manipura Hokiba Mea whom the Horaga took the Iranga Cinemaram Weraga, Mezoram the Lanzana Duna Lady Cookie, Furuki Biu in the Sigi Lupa Mapawa, center Pangbidri Hina, Mezoram still official Amana Fondorakli. Mezoram Rengaki official Sina agency of the Fondora Pagimatuina, Israel Amasum Palestine, the Tokli Buato Ashidadi, India Lengana Yamna Hakshin and Louduna Pangbe Mating Pangdun Laki, Adobo Manipura, Asobo Iranga Matok to the Mezoram Cookie Pruki Mio, listening Taragan to Hennesang the Pamlodun Lady Basidadi, Nasi Pabu Mating Amatapangri, Manipuri Wato Ashida, Mio Samaga, Marpukom de Lake Drabani, Loidana Mio. Lishing Humpugatret Lanzana Duna Lady Bani. Mezoram Langash and Miami Mating Pang Bigdama, Civil Society Organization and Research Singer Kusamaduna, Angambasil Putuna Dunonari. Mezoram the Sons of Pamlo River Miyamasiki Mating Karada wherever so, Pang the Bigdama Lupa Kro Tarapi Minister Zoram Tangagi Makedigi, Haukipa Miyamasum Zuntada, Anirhana, Home Commissioner Eve Cyril Tazing Rabne. Adubo House Power Mating Mata Pangbidana Lady. Nakalamaranda, Myanmar military singers Housik Terror Group Amagi, Mawongra Satakli. Junta Linga Kimatakta, Resistance Force in the Satarak attacks in Mayunari Haina Myanmar Ge, Shadow Civilian Lenga Ama Oediba, National Unity Government Ki Wang in the Fondokre. The Indians expressed the form of report Sigimatung in a Wapamasi, National Unity, Langaki President Office Ki Wang Rai. Ukiao Zona Levadra Sataribo Operation 1027 Gamari Lena Permission Wangang with the Fondo Kivan Hadi. Myanmar Gimapum Kudimok the military Zunta Situan group sing Akan Balal Mayunari. Mapamadur Asobokulai Paiba Revolutionary Force in Masum, Local Defense Force Kaladi. Lebadu the military Kutokraba Matunda, Miyamna military Tiangana Bahona Bada, Nongmei Paikalaki. Madugi Matata, Miyamna People Defense Force Linkatun Kulsingamasum Yum Singak Nabahonaraki. National Unity Government Ministry of Defense na PDF yana simulcre Ministry of Defense ki makhada battalion sa humlom lady PDF amasum MOD na pau phawna ba local gueva defense force kya marum nikatre masigi matata hawki pasai kya gi mamang dagi lisangsina military dictatorship basik mayong na ba ethnic armed organization kya lady India ki ngamkhai paring the sin status in defense force amasum sin national army na singmi lan mayong nari Kasin State Kasin Independence Army Lady, Myanmar the Furup Samagi Matata Lady Amasum, PDF Amasum, Ministry of Defense na Asobu Ethnic Armed Organization Singi, Mir Singapore na Tabak Domina Dona Lakli, Masi Military Amasum, Political Gueva Hiram the Punas Minari. Sen of Commonasi Yamna Maru Labana, Central Common and Coordinating Committee Luinana, Katang Basaruk the Joint Common Coordination Chamber. Haukibasay ama makai mamang democratic oina khan kipa lenga aduna military ku toki lebak sin matuna mi million kiana intamna protest toki adobo military na protesters singa do hato piki maduna maram raga nongmai paraga protest toki sang hengala kibani kumza english singa ni ga kunga mathoida ku tokraba matung diki leba adugi miyamna military singa sima koi bunga pi senbigida ba mioi oina laibigi muhutta terror group oina unare
मिलिटरीना मांखिबसिंग अदु मेनखतपा ngamdana leiri amasum military sing afaba khulai fighter jet amasum helicopter na singma kya lairabasu makoi pukning wokhal hanthare masi makoi na miyamdagi mateng phanglaktaba haukiba sayol khara asida military battalion sing matang resistance force sing na sangjaki natraga makoi khara de senthoraki ba yauki hairi nasu paus ta phungdorakli adu hauskui na dimyam paus matang sa lusingdarage masum miyam puna no update ngaminase